Danas kuhamo slanu tabinju. Tabinja se kuha lešto sa krumpirima, a tabinja je posoljena i stoji u soli jedno otprilike 3 dana. Krupna morska sol i malo po želji bijeloga luka, tako da dobije jedan šmek. Nakon toga se ispere u vodi da se skine višak soli. U teću prethodno kapula i krumpir koji se mora malo prvo smekšati prije nego što ubacimo tabinju. Na jusi u kojoj je kuhana riba se skuha bijela riža i prvo se ona servira, a kasnije se riba jede. Poželjno je malo bijeloga luka i petrusina i papra. Bijeli luk u ovoj kombinaciji ide, dok na pečenu ribu nikada, pogotovo kad je riba svježa. Evo, kad je krumpir na pola kuhan, onda slažemo tabinju na način da idu malo deblji komadi prvo i pri kraju ovi sitni. Poanta u tome da se kuha u malo vode, tako da bude ukusnije, da nije. Sad ćemo staviti rižu. Uvijek gledamo da je riža malo bolje kvalitete. Ovo je riža Scoti. Samo ćemo je malo zapržiti na masno ulje, onda ćemo početi sa dodavanjem juhe gdje se kuha tabinja.